Ndabaramukije bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo usubiye kutwongera uno mwanya muri kumwe na Pastor Eric Rutabara. Nongeye kunezerwa kuganira namwe kuri uyu mwanya Imana iduhaye. Mu ndwi yahera twavuganye ijambo ari naryo jambo twagiye duhagararaho muri kuno kwezi, ijambo ryo gutotahara cyangwa gushisha muri biyazi Kinyarwanda niko zivuga, Ikirundi kavuga gutotahara. Kuvuga rero uyu munsi ndifuza yuko rero tuja kuvugana ama principe atatu muri menshi atuma umuntu atotahara. Zo principe zitatu cyangwa izo ngingo zitatu zituma ubutotahara neza nizo nshaka yuko tuvugana kuri uyu munsi. Ingingo ya mbere turi buvugane ni ingingo yo kubaha Imana. Kubaha Imana biraguhesha gutotahara. Iyo wubasha Imana neza bivuye ubwina mu mutima biraguhesha gutotahara. Ndifuza rero yuko dusoma ijambo rijanye n'iyo ngingo yo kubaha Imana, nyuma tuvugane n'izindi zibiri. Gitabo c'umuhanuzi Daniyeli turasoma igice cya 6 umurongo wa 22. Igitabo c'umuhanuzi Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 22. Bibiri iravuze ngo Imana yanje yarungise umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Amen. Daniyeli bari bamutaye mu rwobo rw'intambwe bitewe na bagenzi be ngo barondeye urwitwazo cyangwa ikosa we mubonaho, kuko bari bamugiriye ishari. Daniyeli yubaha Imana, Daniyeli umutima we yari yarawuhaye Imana, none ngo barondera urwitwazo barabura. Baravuga ngo reka babifatire ku Mana yiwe, baravuga ngo reka bashewe itegeko bazosenga umwami ikiringo kanaka. Umwami arabyemera arabisinya, kugeza aho rero bavuze ngo utasenga umwami ngo aterwe mu rwobo rw'intambwe. Daniyeli yanga kumvira ivyo, aravuga ngo bazosenga Imana yiwe yonyine. Yubaha Imana bituma n'igihe bamutaye mu rwobo rw'intambwe nta kintambwe zamugize. Ni hano twasomye yishuye umwami, kuko umwami ngo yari yabuze itirarara adasinziriye, azinduka kararavuga ngo mbega Daniyeli umugaragu w'Imana isumba byose, ngo ya Mana ukorera iyo babashe kugukiza. Aravuga ngo Imana yanje yarungitse marayika wayo ngo azibe iminwa y'intambwe ntaco zangize, ngo kuko nabonetse imbere yawe nta kosa, ngo ni imbere y'umwami Imana. Bene data, icyo mbifuriza by'ukuri kugira ngo ubandanye utotahara, ubaha Imana. Daniyeli yubasha Imana bimuhesha gutotahara, kuko yavuye muri urwo rwobo rw'intambwe arushirizaho kuzamurwa ahabwa icubahiro. Bivuye mu kubaha Imana, bivuye muki, kuko umwami nyuma yashizeho itegeko aravuga ngo Imana ya Daniyeli ari gisengwa, ariyo yubahwa, ariyo baririmba, ariyo bamamaza, kuko ngo niyikiza niyirokora, nta kindi kizotuma utotahara. Ubaha Imana. Ingingo igira kabiri izotuma utotahara mwene data, igatuma urushizaho gushisha cyangwa kumererwa neza mu nyubako z'uhoraho Imana yacu, ni ingingo yo gusenga. Gusenga biraguhesha gutotahara. Iyo usenga Imana by'ukuri nuko uyizi kandi nuko uyubaha, bigatuma rero wasenga ukarushirizaho kugira iki? Gutotahara. None umurongo dusoma mu gitabo cya Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10. Daniyeli 6 umurongo wa 10. Bibiri yavuze ngo maze Daniyeli amenye kuco cyandiko cyasinywe ko aja iwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gufukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe, ayikengurukira kuko yari asanzwe abigenza.
murumva yuko Daniyeli ubuzima bwe bwari ubw'amasengesho. Icyatuma atotahara si ikindi, kuko yari yariyeguriye Imana mu masengesho yiwe. Nicyo cyamuhesha gutotahara. Ugomba gutotahara mwene data, senga. Ubuzima bwawe bw'amasengesho atari ayo kuvuga gusa ngo ni kuwa Mungu cyangwa n'iryari bavuze ngo turasenga. Oya, bubu buzima. Daniyeli bwari ubuzima bwamuhesheje gutotahara. Bivuye muki? Bivuye kuko yari yariyeguriye Imana mu masengesho. Igihe cyose uziyegurira Imana mu masengesho yawe uzototahara. Wahaguruka cyangwa uhura ibikurwanya cyangwa byitambika imbere yawe, bizoguhesha gutotahara mu gihe uzofata ubuzima bwawe bukaba ubw'amasengesho. Ingingo igira gatatu ni ingingo yo kuba mu ijambo. Ingingo yo kuba mu ijambo. Mu ijambo niyo ngingo turayisanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Yosuwa igice cya mbere murongo w'8. Kadusoma umurongo, mwumve ukuntu gutotahara aho biva. Ntabwo bifa kumanuka gusa, oya, ahubwo nuko haba hariho principe cyangwa ingingo ngendegwa ko zigufasha cyangwa zikubashisha. Uwo murongo w'8 igice cya mbere mu gitabo cya Yosuwa murongo w'8, Bibiliya iravuga ngo ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mu ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Amen. Ikizotuma mwene data ibyawe bigenda neza, murumvise na Bibiliya irabihamije, ni igihe ubuzima bwawe buzoba mu ijambo. Ijambo ni fondasiyo ya byose, kuko nimbe ibihari byose byabaye ko Imana yavuga bikaba biciye mu ijambo ryayo, yasohora ijambo ryayo bikaba, yategeka ngo bikarushizaho gukomera. Icyo nshatse kukubwira, igihe uzoba mu ijambo uzototahara, kuko ijambo harimo byose. Ibyo dukenera, ibyo twifuza kugeraho byose biri hano mu ijambo ry'Imana. Nibyo bizoguhesha gutotahara, nibyo bizoguhesha n'ibyo wowe utiyumvira, n'ibyo utotekereza. Imana yo mu ijuru igushoboze kuba ubuzima bwawe wubaha Imana, igushoboze kuba ubuzima bwawe usenga, igushoboze kuba ubuzima bwawe uri mu ijambo. Aho Imana yari kubwira Yosuwa, Mose amaze gupfira amubwira ngo kugira ngo ibyawe bigende neza, uko nabana na Mose nzobana nawe, ariko biri muri kino gitabo ntuzubikure mu kanwa, uzubirimbura ku murango no mu ijoro. Uzuba mu ijambo, utekereze ijambo, wiyumvire ijambo, uririmbure, bizoguhesha gushikira biriya byose, ngo niho ibyawe bizogenda neza, niho uzototahara, niho uzagukigwa, niho uzomererwa neza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ibahe gutotahara. Zino ngingo muzihagarareho, ingingo yo kubaha Imana, ingingo yo gusenga, ingingo yo kuba mu ijambo. Ibyo bizoguha intsinzi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi biteho. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe, ubashoboze gutotahara, ubahe kugendera muri zino principe zitatu: principe yo kubaha Imana, principe yo gusenga, principe yo kuba mu ijambo. Bube ubuzima bwabo mwami bwa minsi yose buzobashoboza gutotahara muri kuno kwezi kwa kabiri, ukwezi ko gutotahara mwami. Ibyo bizobaha intsinzi kandi bizobaha kugera kure. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze kubambika izo mbaraga, kandi urakoze kubashoboza. Nanone tuboneho no gusengera bafite ibibazo, ubabera inyishu, wugurura ibyabo, ubaremere ibitangaza, kugira ngo mwami ari abarwayi bakire, ari abaremerewe baronke inyishu. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe rirambwira ngo urungike ijambo rigakiza indwara. Asandi kubikoze, asandi kubitunganije, tubisenza twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha kandi abagirire neza.